postao sam zvezda. Vreme je da odem iz tičijeg gnezda. Majko, postao sam zvezda. Želim da na licu I veliki pozdrav ljudi, danas radimo koliki je zapravo Gohanov potencijal. Moje ime je Matex, a vi ste Matex Squad. Gohan je lik koji ima ogromni potencijal. Mnogi misle da poluseonci imaju veliki potencijal, ali oni nemaju volju za treningom. Gohanove forme su Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 i Mystic forma. To je primjer da poluseonci nemaju volju za treningom. Kada je otišao na namek, njemu je power level bio oko 900 svega 1000, ali Guru mu je otključao pun potencijal i imao je power level od čak 40.000. Dragon Ball Superu kada je Gohan trenirao sa Piccolo za svega par sati, on je postao nevjerovatno jak. Gohan je jedini Z-Fighter koji je mogao da pobjedi Cella. Ovi primjeri dokazuju veličinu Gohanovog potencijala. Hvala na gledanju, učlanite se u Matex Squad klikom na subscribe dugme, a mi se vidimo. Pozdrav! Ove kojim nikad nije dosta, više ne mogu da gledam. Snimite im izraze na licu kada ostanu bez svega. Sa njima